Беги улус потугар, нехилек питегер, Россия жироя Радимир Дмитриевич Максимов Бурхат, он эрсана орденын ылбыт, Ион Дмитриевич Дмитриев аман келен ылжыттатылар. Кинилер Федор Кузьмич Попов памятыннигер бейлерин, өбөгелерин кыйы скверигер карага келенлер эмне сибекке жөрбөтүн урдулар. Онна беги улус пут төт осколатын кытары оғыларын кытары көрсөннөр, ере хоры капсеттилер, бу корсун сана, оны ине дойдуга тапталы иңерерге сүрдәк улақан үшгей көрсүйі болды. Onun итинтен бия оғылар бұд, бу көрсүйіттен ере қылан дойдургар тапталы иңерен тоқ бары үйраққа, үләға, спортқа сетейлен яқтары яғаны өт, оны бу олаттар күрдік бейлерин корсун саналарын киллереннер кыйыла котулак жамболуктары диханы бит. Онтон олаттар бит бу аяк конугунан опускаланнар бараллар. Аны бигекинлерге багары этибит эшейбекке этеңге беги үрдүк айылар бит араңчылан көрөнестен дойдулар келеннер эйре кологу тутуктары демидерене бит. Онна бу быстак жайга корсуннарын геройду оксуспуттарын көрдөрөннөр, аны эйеле каллаңа күйске үлеләннер, үле жаройдары болуктары демит эренет.